Matinda ata musese mwendo wa kalibu ndini wa kilungu cha OIT muthenyani wa mundi tuithi watu inene ya maundu makonetie undu uambio utona kwithiwa uyitwa nyenye cha wamasiwa kitaka kana usepsoi ni mkaithia ndakitali witona ndi muthocha ndini wa kilungu kito amutabiwe etawata na indi tuyambe ya kilungu. Karibu daktari. Yemwe ni museo Matindata kwa maseta nitwa Christine Nduku Andrew kuma hospitali wa Makueni County Referral Hospital level 5 ulawe Makueni County ni tha mubeani wa uiti bala bathambia wa awumbio kana mubeani wa awuela mena thina wa mbio. Sawa nani edo ina ikolyo kolya kwa slaili tatu kenda imwe itano. Daktari tuyambia ni ndo tutabie ni matambia meba kana ni option siba ila sibo sia uiti wa mbio. Ila twanene ya uiti wa mbio tumaanisha kana mbio sia kusiuthu kumondu bailete kuthukuma kuno ngina umandi we uiti ula uthi kuungamia mbio siaku ithaite uthukuma kou uiti ula tu uita mbio ni uiti tu wita dialysis witha yungamie uthukumi wonthe wa mbio mwene na ila tuonene ya dialysis twimnene kana muwau ni ukami no thima ethia na thina wa mbio ni wona daktari ala metwa nephrologist metha masome wegusu wa mbio na pe mubila mathoa wita wa dialysis catheter yikia wa gasa kwithania thikunya thakame ngoni nundu thakame ya kunwa ngoni yenda mbioni nikenda mbio ethambie na yamina kuthambia yitungenge ngoni na yikuna mwini saisu mbio cia kusiuthukuma kuno tumandi undu thakame no yuma ngoni ikubika mbioni ila siuthukuma ila nila artificial mbio cio tuomita dialysis banza so wikia wa mubila usu ukakunwa ni machine thakame ikauma lanza zisilite mipaibuni ila ni twase kwa kisungu tubes ikalika machine nini ikathambwa na yamino thambwa yikunwa ingi tungilwola mubilani bandu bangi yisio kangoni nekendengi kakunwa mbioni yinthambie kunda dialysis ino yithayika wia wonthe ula wikawa ni mbio ula ni kuthambia kiko kunya kiwu kubalance blood pressure kubalance chemicals ya mwi na kunya kiko cionthe kila kinda kamene na kwa uichuita wa transplantation na tueleze yulo au mawiti wono amina kwithia na thina wa mbio witha na option twase ile na be winge ya katatu option ya mbeni wa mwekwe kwa dialysis na witunge wa keli ni transplant neno ya katatu ni muno nenga option ya ku decide wina right ena right yake akwase ningwendo thambwa ningenda kwika transplant kana nyenenda kwikala na thina wa mbio lakini ningwati ya mawiti manda kitali undu bailete so transplant twimaanisha kana mbio cia kusiuthukuma na ni wele kwitha na dona ula wele kukumisia mbio yake imwe ikuthukuma nikenda wikiwe ikutethesie kuthukuma wia wa mbio mwene kwa kwitha cia kusiuthukuma ku umantha dona na dona usu mwithimo yona sindakitali mwenake mwithimo pesa mbingi ile ithima wa nikenda imanike kana mbio no yo ni kwitikilana na mbio ni kwitikilana na mwi wa mu wau ubithimo ila dona wenda akathimwa nake mu waithimwa na ithimo ici cionthe cioka citungianwa bandu bamwe siwe ni daktari yoneka kana icio sania na indi wibuki wa hospitali oyu transplant Kenya yake wa Kenyatta hospitali ingine ya wa Eldoret yitwa Mid Hill na angine mainda India uyeke wa mbio indi yambio uthukuma wia wa mbio cia kwilete uthukuma na kwa ikulio andu aingi matona itha mayikulia ibindani ila mundu ukudonate wa mbio kana une wa mbio ni lazima like ni lazima mbio sinyu sithe cia nene utuye yana ngundi situ mostly sithe cia nene yo ni lazima sithe cia nene ti lazima sithe cia nene kila kibuni ithimo ila wathimwa ni cikwitikilana na mwi waku itwika blood group na ithimo ingi mbingi sikawa nekenda sisiwe kana mbio noyo kana ni kwitha twacia compatible ni kwitha yosana na mbio na mwi wa mundu umwe wau na maobisa ma uitita withi tobo uita wa mbio ni matambia mebala mo sahani kana ku determine treatment ila monenga mo katika uiti wa mbio patient ni option ya mo ni wa decide ya nundu ndiku ya mase ningwenda kwike transplant na ninge na ndio nenge dona mwisi transplant termination yayo ni dona so utena dona twiso kwa wike transplant
lakini tusiasia miaka utona kwitha nayo ketha ukekwa transplant ndio tethia tawabita miaka 60 na kwambata nusimwe wa kwitha wambia ku degenerate cells ya kuketha siambio the yande ukesa kwitha biesu no mekiwe ikalika lakini ile ya kujinightness ondo bailete ni kwitha mikiba yaku na cells yaku ni siambie na kukua na kutheyandi so tukakwika counseling tukakwia witi wambio kondo kweli pe dialysis na pe transplant na tuyutwa through the process of dialysis ila ni quick wa mobila ndaka muyumwe mwene waku ile machine ni ithambwe utungewe pandu ba masaa 4 ukomete kitandani witi wambio treatment yao ni masaa 4 na uyambia witi wa dialysis twasi umundi ni twoka twakwa wina uthina wambio na nitwanenanya naku na wetikila na twakwikia mubila twele kuthambia marata tukiatianisio tukathambia umundi Monday tukathambia Tuesday na tuyuthambia Wednesday then you after that no tunengota mithenya teli na tuyuka tuikwika ila tumita evaluation tuyunya thakame yaku tuithima tusise yo kuthambia ku tuthambisi 3 times ni witha sivingukie kana ni witha si progress yonesa yuko mabuni gwe tu determine ya kana ni tukwikia programu ni ito ya kuthambia mbio kuthingana na ithimo isundu silie pondu ito na kuma ukesa kwithia ndwende yana kuthambia tukitokwika monitoring ila ni kwisila clinic pondu ito na kuma ukesa kwithia tukauthamba cia maremu kwa wiki pondu ito na kuma ukesa kwithia tukauthamba cia keli kwa wiki ila ni yuni watwika permanent twakwikia katika schedule yitu pondu ito na okuma ukesa kwithia no tu ku reviewing after 1 month tukusisie na indi o twende na review tuiso kunyola mubila ku utwa katika process yo ya dialysis no iso ko itwa wenge katika process yo ya transplant and then you will make choice ni will make choice whether we na donor well and good with you yete donor waku moyonywa daktari tuimweka counseling na moyambe ya process yes na daktari ni endo tutabie ni goal siba ila mwithia wa muyenda ku achieve muno vindani ila mwithia wa wina wina wa mbio ni cha mwenda kwithia wa muyenda ku achieve ila muita na ni accessibility ila mwithia wa nayo katikati wa mbuku ya mama mao ka clinic yeah achievement yitu goal yitu muno objective na kwa wa mbio whether we katika end stage ndo reverse nduboa niwe we mwene with the way active katika witi wako so kendo kile goal itu monela tuthatrenda kwa achieve ni muowu ekale healthy muowu ekale strong muowu ekale atena mauangi mamwatie makonanitwe na thino wa mbio muowu ekale maisha masa kwicho chithatu setite na pe mundu withi wa MO atabikite la stage umitie ya end stage. Ni withi abe mundu withi wa eno wowu na dabikite stage ishu lakini akabindwa mikalile yake wowu shona kupoa pe andu moka ukeza kwithanda na bikela end stage ni wa diagnose wa maybe a first stage kana second stage na we atitha active katika witi wake ayatia mia yonthe ya daktari ila wetha ni kuthambia kili kwa wiki ni woka kwa counseling ya maluya yatia undu daktari wa malu kweta kwa counseling ya kiwu ainywe kiwundu bailite kana wetha nukiwanda kanywe kiwu aile onywa wetha ni wekwa counseling ya ma exercise na ndawa ila wandika wa daktari ayatiania nacio undu bailite ni bika bandu tukesothima tukethia mbio cia buye kana siende na kubwa yuba bikapo utumeke katika program yitu ya clinic like hospitali tu ya Makueni County clinic kitu cha mbio kithakila wakatatu kwambia saile twithana physician maitu tu physician yeli ala meli ni nephrologist monde masomethi no ambio twithana Dr. Mtiso na twithana Dr. Ngongo asuni mo methama kwatie clinic kitu cha witi wa thina wa mbio kwa muula woneka okite kubwani tumabukia katika clinic makoka kila Wednesday kana maybe makabuki after 1 month na katika clinic kiu daktari situ ni sianza progress ya muo bala yabika etha ni yabika bando ona kathetela ya kuthambia mbio ni ya ile kuma ni tumasia na muusu tuyika follow up tia ini tweka nana mo twimika follow up ngina kabisa tu daktari atisa kwitha satisfied kana muusu ni wabwa na everyone ku change diet na lifestyle ya mundu ni kuboasia ni kukaa sometimes kukabosia uo ni recommendation siba ila munenga yawo recommendation letu tononenge muno kwatia
program inesa undu bailite. If it is a diet program, atia nesa we active. Etha ni wheat, atia wheat undu bailite na sindu ilo kuwa ibetane nasio ibetane. In fact no kuombe kwatia na active in treatment. Na daktari ni mathina meba kana ni side effects iba ila sio kana na treatment ya wauambio. Pe side effect mbingi kwa kulwa uitiu ambio ni artificial. Iti mbio yaku ya kawaida na kindu kiwe kiwa tukita catheter dialysis catheter ni sini kindu foreign. Ti kindu chamwe waku ombiwa nacho. Ku mwena usensi yawe na kindu foreign kimwene. Uitiu tu thambia mbio ni artificial. Ti mbio yaku ya kawaida, mbio yaku ndio thukuma. So toka kuthambia in artificial way. So maundu maingi neo marries up like nuisino ni thakame ya mundu tukumia. Tukekia mashineni tukamuthambia na tuimutungia. Katika ila process ya kutongela thakame isu ndisio kayonde na kwa thakame isu sisela pipeuni ku katika pipe isu thakame kutiwa. So by the end of it muwau nukwisa kwithia na thakame nini mwene nondu kila kithambia pio thakame yake yaiwanza nondu tiupu isu twaumia sitha thakame yake tialite ku pe sindano tomatona kindu chambe pe kindu ngwenda kueta mbio pe hormone isovasia ila nisio hormone ila isovasia red blood cells hormone isu sitawa erythropoietin na wona mbio yaku ite uthukuma erythropoietin hormone ithayimis katika awuonde mambio. So kila muonde wakothambwe nutona wasindano so wa kuboost erythropoietin wona muusu ya motonwa thakame yake yambe ya kuthea nthi kila thambia to thambia no ngitha tutone sindano so ndakwa pe thakame ya mutu ikacia ndingi ku awusu muno anemia ni thahi matijite muno chakele uwango no thakame ya mundu wona yaoleka mwini ngondi kwitha history muno no na ngotie kuna thakame ni makutha kwitha na mauma ukuna ni ngo na wowu akwema ni kubeba nondu kiwu kithakite kuma maumo mate mbuyo ite kumalia maumo kwa kiwu kumwini kilikama buini na kiete muthi na wa kubeba. So ni methanela tumita respiratory conditions kubeba nai uwango na kwitha mena anemia na ni metha mena wiki ndino wa mabindi mo undu mbio noyo sithasi chondro ila tusita vitamin D nundu wa kumya mabindi maitu by the mbio ithukuma ya munene mwana mase mwini na andu maito no mana mabindi ya maitu kwa na me strong nundu wa mbio ubo wa vitamin D. So mambi ya kwitha me weak nuko na mundu emo nini lakini athima kilo chake utethia weight yake yindi view simply because mabindi make ni weak pio na ni makotha kwitha na mundu usu no akutulika mabindi make mana ukeza kwitha akatekwa kaindu kanini haikwata fracture nundu mabindi make maina bina ko wino wambio without prone condition mbingi muno mwene. Sawa daktari naende mbitikile musesi ya kwa oyu tuthi watu isemba ndini wa uthi umomo kuvi tuendee kuthi watu inene ya maundu makonetia uiti wa uambio yo ni chao utaona kuika ukesia ni ana uo lakini waupata yo treatment kana utaona kuitwa kwesilansi ya miao na ni ibinda iba ya ilu ya kupata uiti kala mitambo ni tuendee kunone. Kalibu wengi ndini wa kilungu cha uiti tuende kuthi watu inene ya uiti wa uambio tunakenda kitali na ulawe dhitwe mutaalamu kana ni ethia wa yita uambio ndini wa hospitali wa county kana munene county ni ya Makueni kala mitamboni tuende kunene ya undu wa uita wanaende daktari tuisonga nambe endo tutabie ni chao muthutha cia mwene ndini kana mu influence ya mundu la mu ata ni kana au kena decision ya enda kuitwa kwa nzia jiba. Nzela tutono tumia no kwika mu counseling tukamutavya mawiti neli witi ni dialysis ulani kuthambwa kana kumatha dona kumise mbio kutumwika counseling yonde we take our time tukanena na muyu kindu chambe akamba kuelewa yo uwo ambio ni mwaugo na witi ni mwau witi ni kuthambwa ni kwikwa ata kuthambwa ku ni thakame yaku ikaumala wanza ikeke wa mashini ni ikathambwa ne katongewa
kuthambwa kuni kunidi mbesa nundu kile thambwa ni 7,500 na welo thambwa kele kwa week. So wethi andu tuona kwa afford kuka kuthambwa na mbesa kila muthenya ni tu advocate ate wetha ndu tuona ni tu advocate for NHIF kila mwene nthi. In fact wana muwa wa pressure na sukali to make sure au asu ni ma register katika NHIF. Nundu we katika NHIF we bao mbesa nini end month, lakini NHIF ni kungamia witi waku wonde wa mbio. So tutwa katika process yonde uwiti mwene procedure na au cost it is na undu wele kwitha we active thini wago na in case wale akuwatia outcome ya ni jao transplant na tuikosa tuikutwa inge katika hii procedure yonde na process yonde la wele kwika na indi tuikweka make your treatment choice. Daktari ikolyo ida ikulwa ni enende inge bayanza nendo tutabye kana benda wa mundu tononywa ikathambia ndakame yombene ilasima uthi ukaumwenda kame thambi gwense no itunge wawe wamina kuwa katika end stage ya mbio na wabikia kuthambwa kindu kitawa ndawa no wukie ulike machine ni uthambwe ni machine ndawa tononywa ikauthambia mbio siako ndawa elo tononywa no we katika first stage ba yala tumiti acute no voto nonengwe ndawa ni daktari ukeza kwetha ni wasiwa ukesobika ba end stage, lakini the moment wami no diagnose wakana we katika end stage by reverse na ndawa ni kuthambwa kana transplant. Na ndene wa miaka yende kwithiwa isonga nambe ni chao kikitwe ni mithea ya uiti kana inyweta mwima ofisa ma uiti ni chao mwikite mukethia ni mu improve ite sector ya uiti wa wambio. Kindu kila kikitwa muno ni serikali na serikali itwa Makueni County ni kindu chambe kwamba tu train thiene matusomethia twamana kana kwiwa mbio twamana welo si wata matunenge kisomo kuma bubu ni tutumawa ku community ni kana o hospitali kuthi usome kunenga na health education nekendokeza kwithia mwene nthini waelewa yo uwo wa mbio ni chao. Kindu kingi mekite muno ni kutusuvia ila machine si baeso thambia mbio. In fact kila county ina machine sio ila kwa kiwe devolution na ni matu maintain ye machine si tunesa nekendokeza kwithia awa maina akosa weight. Ya katatu ni ku make sure sindu isi so thambia mbio si available sivo nondo ni expensive na muunda tona ku afford. Kwa si county ni make sure sindu isi ni mathowa na maite hospitali ni kwitha muunda afford. Na kwa uiti wa Makueni ni uiti ukwatika na account ile ingisi ukamba kana ni Makueni beboka uiti usu nukwatika na kila county na machine siayo na yina ataalamu ala masomethetwe uiti wa mbio na yina unit ya kuthambisia mbio, so kila county yina kituo cha kuthambisia wa mbio. Na daktari withia ando ingi tikila mundu isi yulu wa NHIF na importance ya NHIF ni chao mweka ni kana kuikithia kana ona andu ala mekuya ndwani ila mo deal na community health officers onamo ni mwa matuma mathimathuthi mwene ndi yulu wa vata wakosa NHIF ni kana yaile uiti ku community ni like hospital wa nini county ya Makueni kwina community health volunteers ala witha ma support yetu muno ni county yitu ni malika na ila meuthi manenganite health toko ya mawau na kunene obo wa wima wamwe ni mameki ashwa ni manene obo wa NHIF na itu ataalamu ma witi ba hospitali no tuchosa ata part of us taitu muno wa mino komana na muwa mbio kikulu yambe wamba omukulia we no registered NHIF na ethi anda registered kumabuni wosa ebuso ya kumuguide undu to register katika hospitali maitu ni kwina andu ma register ma kuregister NHIF wili kabaye kwa customer care no ithi ana unukomana na customer care makakuelesia na makakuonanya na ataalamu me hospitali ndini ndu utindia kumalanza na maikonya au to register whether ndo tuona komana ku register na mai make sure ni watia mitalatala nesa gina witi wako esovika ku ni mubangilio wiki to ni hospitali nesa ukesa kwithia whether ndo na NHIF na no kwenda register una ndo ithibasa we register yawo hospitali no register wona simu na whether be bandu wine kulu be na ataalamu mebuma NHIF ya woni wosu na ni malika akuma wodini au mamina kwa ndimiti wa makathima sese kana ume na NHIF na whether maina NHIF ni ma register yawa na
na whether wine kulyo yo kulya nukula wa no yo nyondo wa kwika. In fact NHIF katika hospitali itwa Makueni ni tuminengete tuasia first priority nikenda wise kwitha uwo no witi ni waendea undu bailete mwenendi na no tutabia yulu wa maundu makonetie maybe therapy kana counseling ya wala methia mebaya end stage ni chamweka ila nikana wikithia kana nayo uima wa kiliko ona guo ni mwa uthinikia before mulike treatment ini tumeka counseling zio nikenda muwelewe ni cha wendete kwikwa nundu dialysis ni twasi ni life tumita ni lifespan yani life yaku walika it's a long life treatment dialysis na long life treatment no the traumatizing muno kwa mu na nitila mu maunduni maingi nundu wetha nukwendeka keli kwa chuma hospitali ni wisi wana wetha bewe yani wenda ni wa mbotila uya mwingi wa kwika wa moko ni weka nundu uyu ni wikitwo mubila ba kana ni wikitwo koko na ndwitha utona kwika kuthukuma uya mwito waku wa musi kuuni witha wetila maunduni maingi uya wa musi uya wala wandikitwe no serikali ukitha ndu perform nesa ni wetila maunduni maingi ku ni twikala na mutu kamwelesia yo ni kichauke na ni chaukwitha uyandago nikenda aelewe be watu chinesomo kumambia witi na ni twita ama relative wa maelewe nundu nimetha I need a lot of support nundu wa diet na nundu wa support ya transport nundu muunde kwendeka hospitali keli kwa wiki na maiku mabasa kuni metha mayenda a lot of support from their family and tumete a psychologist alama some kudeal na mauma iliko kila hospitali itumevo makoko kama nenya nesa makameka kansinila ya ilite nekenda muusu kesa kwitha ni wachosa positive na ni ukaugedia saingi maybe andu meuma basa kukwata uiti na uiti wao wambia witha way different depending on the lawe ona ba Kenya county depending on county lawe yo ni sawa kitu na iko kedia globally kana ndionde uiti wao wambio ni wa newa mwana wambe ni kanene ndi make komea muno thini wa isila sikuoya ndwani mundu uta access hospitali ni kwethiwa wibasa kino kila serikali twana kwika no kuvingwa ituo mbingi katika kila county Makueni county tuona kituo kimwe kila Makueni County Referral Hospital so tuketha na ituo taingi taile au maitha nundu tukwata au kuma mutito ande mokite Makueni kuma Voi othofu ibe na kinini pe kituo cha kuthambisha mbio no tukwata au kuma Loitoktok mokite kuthambia mbio Makueni no botu kwata au kuma Mboni so mako kindu kila ndo tabia serikali ni kukwata mwenendi kwoko no kuvingwa ituo mbingi nekenda wise kwitha uiti ni wathengewa awa wise kwitha maiku makundu kwasa yuta kituo kimwe kekekilobaya highway ukesa kwitha uma mutitwande ya uma Loitoktok o strategies yesiwa pala pena namba nini ya univa tuvingwa ituo taile ni cha mundu la wina wo wambio otona ekanika no kethia active nini wa treatment ya wo wake wambio no kwatia meo ya ndakitali payundungi kundu ndakitali wotabia ikawo whether akya wukekele kwa wiki either we very active ndukatiye nundu the moment watia in fact why more than mbio kiko kitha kamene kukiambia ulika ku the other system and the other organs of the body so kikwambia kwananga kuwitha wambio nini vya maisha mako watia ni wambio nini vya maisha mako so wenda wikale maisha masa atianise witi wako ndu bailite na ibindani mundu kwithwa ye kwa transplant ya mbio nendo tutabia kana nobo wapyo transplant weke wa mbio engi nzio witha nita watungwa katika normal life lakini no witha ana limitation we wa you take care of that kidney nundu na watha ukana choni kiwa ingi anuko nesu ni mbio ya mundu nengetwe so we wa umisuvie mazi ukaumisya mundu mbio oyu na twimi na chuma ile ni wabwa mwithi ukomania nake kuyoki we wiwe ata ndu wewe ku counseling ino nenda kwikwa nesa the donor na receive ndio wende to receive makekaliwa ndi nesa wanengwe mbio ni mundu misuvie undu bailite counseling la wiki wene ndakitali kusumbie suthi kwikiwa meatiye na twekwase ni wabwapyo nundu wikalana ndawa for the rest of your life na ndawa esu wa momenywa mbiesu yambia ukwa
So whether ni weki wambio na iwandike wandawa sinywe undu bailite, whether ni wandike wa kusioka clinic sioka undu bailite, whether ni wandike wa maliu, lakini nota witha wa sioko normal lifestyle yako ya kawaida kasa kwitha maliu no toya o kama kawaida sindu no unywa kama kawaida, lakini umondareitite no misuvite no nywete ndawa undu bailite wai mo menywe ndawa imbie kusaingi na anu niona masama itu maithela ni ndo tabio kwa ukubi ni challenge isiba ila wana asisila alame kwenda uitu wa uambio mono ni mbesa. It is very cost mbesa ndaku ya kile thambe ingili monza na manatano kwa wiki ni ingili 15 na pena transport na pena malium ala specific we lawyer ulawisa na malium ingini mbesa kwa mono ni finance niyo mbesa niso sitha na challenge nini katika muusu wa kuitwa mbio. Challenge ya keli ni maleu kula kubatwa muno na kubatwa kiwu isu to challenge na challenge ingine la socialization live ukeza kwithani wambia kwitha we limited maundoni amwe na kwa kutawa bisawa uichi ni challenge siba ila mukwata challenge mingile tukwata no twase munde ucooperate nesa katika uiti na nuko na muusu akatia uiti usu nesa no atetheke lakini wa mwelese nde kwenda kuelewa yani eona nge punishment so kwisa kuelesea muweze kuelewa yo ni chau kiunenea kwisa kuelesea relatives sise kuelewa yo ni chau kiunenea na community at large mese kuelewa. It's a very big challenge niyo kitumit uko na twiyumete na twitumete na uko na pedha na muthenya useti to international nekendo kesa kwitha kindu kiu ni cha hewa everywhere ni cha reach as far as kila mwene ndo tono bikiwa ku challenge nini ni lack of knowledge, lack of information and wengi mayisi na maikuelewa na kuisoma ile chamese kuelewa pedha bena challenge nini muno pyu sawa nandi nono niona masama itota mathela ni tawe ndo tabia musese kukonia uwiti wa uambio witi wa mbio nyekila ndo no mutabia ni kana mundu asove mbio siake ni kwitha witi wa mbio ti witi wila isi na ti witi utona kwitha wikwendese muno ndi no maisha mako kou ikala na wimo wa mwi wa kunesa no isove mbio siaku na winenge health yaku first priority na uyenda we mwene na uyati ya mawiti na mitalatala ya daktari undu bailite na kwikala wisiwe wimo waku wa mwi wimo wau no temu wau sawa nandi mube mwana kwa kuka mube mwana kwa lamu apati ya na ito dini wa kilungu cha uiti muthanyani wa omonde tukumanengi muthanyani wa kwambililia masa angi ota asunye nita wa masi wa kitakati wanesa